Meşpari seciş bire şenol güzel didis godari kırku encamın çalakiya iri o biryardariya Kurdistaniyen Fransa'ya jî ne tenel Paris'e dol Marsilya'ya jî çalaki hebun her usallı tevaya Avrupa jî çalaki hene. Emi biraya telefone denge ji Kurdistan'e jî jwalet jî bigirin kal vedri ev nehaqi ev erişen ser Roş TV çava deng vedaya mecbur jî hen telefonan bigirin. Ne tuhazım ezin ektiştin diji bu ara par vebkim ev pevajoya dadgehkirini da dozgere Danimarka bu kadar çubuğu Türkiye. Hatta parezerime ez bu kadar da runuştun jî amade bun parezerime bağı ki vekili ku Avrupa zub ve ki nabejin ji dozgera rubru got. Ez zanım got. Devleta Türk tettiş Yunanistan diye miktar ayın zanım. Evana Avrupa zub jara nabejin. Yani ev tişten kreştin ebin nabejin. De hemu karubaren. De diji Kurdan da hevkariya ki kreş heye. Na telefon ekmeği diji heye. Bağırdaki mülkiye bir tane. Şkarse parlamentera BDP'yi mülkiye bir tane şkarse serkatiye. Evar baş bres bir tane. Evar baş. Bres bir tane ev dise rojin ku emraz giyinin erişa kediş var ser televizyon ama Roş TV heye. Le henek siyaset medar jid bejin. Ev konsepteke yani erişen le Türkiye ve kırkırna siyasi erişen bala fıran bomba kom kuji o tecida grankiri yalı İmraliye evana hemu behava gireda yine le ev erişen ser tayreti Roş TV hevdanen girtine hevdane Fransa hevkariya Fransa ve Türkiye le Ali ve çava denk beda Ali ve çava tenir khandın kam jüye godarip ki fermo وقتی که گانی رو دروژه ام دشوپینم براستیجی هر کس بزنه که بریاره که سیاسی حقوقی نینه امجد بیجن که بریاره هانی جبو برجواندین ولاتین وک امریکا و آنجی یکتیا اروپایی یا روشلات ناوینه devletin dagirker dixwazin rojhilata navîn ji nû ve dîzayn bikin û li vê derê jî naxwazin gelê Kurd li vê derê xwedî statûyekê bibe. Ji ber vê yekê jî ji bo berjewendiyê xwe ew jî Tirkiye jî hin tawîzan dide ku Kurd li vê derê dernekevin pêş nebin xwedî mafên xwe. ew zanin ku rojhilata navîn de hêza herî mezin Kurdin polîtikayên wan ên qirêj ew ê ji aliyê Kurdan ve bêpûçkirin ji ber vê yekê jî dengê gelê Kurd Roş TV bi awayekî bi diş hukukî dixwazin rawestînin. Em zanin ku bacarekî yani ewlîne beriya wî jî dîsa Tirkiye لسر مدیا تیوی جی به رنگی هولدانی وان چه بون و ولاتین اوروپی جی پشکری دان ترکیه اما همو ده چارچوبه یا برجواندی انوان دولتان دا مرد کارب نرخینه برز bir tane برز bir tane hem derdoren siyasi o jereme jinek agahi tendi ben AKP taybeti dve pevajo ede dixwaze ku hinek êrişên dijwar jî an jî operasyonên berfirehtir pêk bîne û lewma dixwaze divê keliyê de divê pêvajoyê de belê em zanin ku Roş TV dengê rastiyê ye rastiyê dide gelên Kurd û gelên cîhanê Türkiye jî katliama pêktîne, katliamên siyasî, katliam em bêjin fîzîkî, li Roboskiyê, li em bêjin dona pêr li Çolemergê. Yani katliamên bi vê rengî jî dixwazin wan veşêrin. Çünkü tenê van nûçeyên rastî Roş TV dide. Bi vê yekê jî dixwazin ekranên Roş TV raş bikin û nûçeyên rastî negêji berdestê gel. Belê. Başa gelek spas bires milkiye bir tane parlamentera qarse. Ve jî nêrînên xwe û dengê herêmê ve me re par vekir gelek spas dikin. O ben evar baş. Spas dikin evar baş bin xweşe.
و روش تاوی رونامه و روش تاوی هبون و تنبونه گلی کرده روش تیوی زون مایه روش تیوی چیم مایه روش تیوی عقل مایه روش تیوی حسرت هزار سره حتی من حالا بزد نیابن آنه بزد کبن ترکای بل کبن داخستنی دنگی کنالی روش داخستنی دنگی کرده شعبی مایه رونایا مایه هر تشتی مایه دنگی مایه اما بینن به اب امکان ببین ام به روش تاوی ام نکارن بین بله اما تماشاوان هیجان تلفن ما دیجی هنه جوالت ام بندینه جوالت در پارلمانتر سیاست مدار جهنه امی وان نرین آنجی بواره پار ببکن لویدره همو شیروه آنجی درد کفه و تایبتی چاپمنی دنمارک که ev Yutosat ev yakiriye bahane ev drojel çapemeniye Denmark jî nivîstîne nivîsandir ku dibêjin em bûne hevkariyen qiriş çapemeniyê de ev tiş jî hatine nivîsandin ku biryara dadgeha Danimarka dibe nebiya bahane ku dengê rojteyî bata birin ev ya tevî maneyê ku hinek Danimarka bûye nûmîneyek ev biryara dadgeha Danimarka bûye nûmîneyek ne baş jali çapemeniye ve ku hatta hal cihanê jali çapemeni ragahandine ve devereke heri azade ev ya jî muxes ez bu ara par ve bikim ve çapemeniya Denmark jî vicdan eşyane niha dosya ekmeci heyel peşme em ya jî bihevre temaşa bikim. روش تیوی سترانا زمانکی که هاتیه قدخه کرن مافی نوی پرورده و وشانی هر دچه بر بتنبونه و دچه دبیجم. روش تیوی لچار پرچین کردستان و 82 ولات اندن وشانی دکم. وشانین روش تیوی بزاراواین زمان کردی، کرمانجی، سورانی، هورمانی و زازاکی پیکتن. تلویزیون همه که خواهی تلویزیون کروشلات ناوین بناو دکه نه تنی بکردی بزمان ترکی، آسوری، ارمنی و انگلیزی جی نوچه و برنامه رنگارنگ پیشکش دکه. لترکیه، سوری و ایران هجی لهمبری زمان و چاندا کردی زخت و زورداری هنه. قدخه کرن و اسیملاسیون دوام دکه. جبر وی که جبو پاراستنا چاند و زمان کردی روش تیوی خودی گرینگی یک مزنه. زمان کردی لهمبری ترکی، عربی و فارسی به تعلقه تنبونی را روبرویه. به کونشوپیا کروش تیوی دمشینه را اولبویه. و شان روش تیوی جی 24 ساعتان بیکتن. هر روش به کرمانجی، سورانی، دملی، آنگوزازاکی، ترکی و عربی نوچه تین آماده کرن. همو کردن لچار پارچین کردستان، قفقاسیا و اوروپای دیجین درباره جیانا روزانه سیاسی، آبوری، چاندی و جواکی ده تین آگاهدار کرن و پرسگریکن وان تین نرخاندن. اف همو بخباتین روش تیویین برفره بالیکاریا گل تین پاراستن و بخباتا پروفیسیونل آکهدکارن چاپمنیین کرد ویتی دوام کرن. روش تیوی به تکنیکا خویا پیشکتی، آرشیو، ریبازا خویا خباتی و قادروین خواه بنوچین جدی و گرینگ لکردستان و روجلاتا ناوین بویه سازیا رفرانسی. روش تیویج دسپیکا و شانا خو حتا نها لاستنگین دولتا ترک وراست هاد. دولتا ترک کوژ اشکربون راستیان ده ترسج بوکو تلویزیون اما وره گردن سری لحمو هولدانان دام. حکومت AKP حتا نهاج بو راوستاندنا خباتین روش تیویه 26 دوسیا پیشکشی دولتا دانیمارکا کر. لیبلش بر ادعاین پوچین دولت اف دوسیان هاتن قبول کرن. دوزگریه دانیمارکای ده انجام هولدان دولت ترک، امریکا و هنج ولاتین یکیتی اروپایی دسی و یک تباغ 2010 ده دوزا گرتنه وکر. رونشتین دوزه ده بازه تباغ ده دست پیکرن و ده 14 قانون ده رونشتینا سیهمین پیکات. دادگه ده چله ده جی بریارا خوشکره کر و دا خوازا ترکیه جبو گرتنا روش تیویه رد کر. دادگه تنه جبر هن برنامه یان جزای پریان دام. زختن لدیجی تلویزیون همه نتنه لدانیمارکا لآلمانیا و بلچیکای جی پیکاتن. لآلمانیای ده حزیران 2008 ده دوز هات وکرن لیبل دادگه روش تیوی مفدار دید. ده 4 آذار 2010 ده پولیسین بلچیکا ایری شانین سر ستودیوین مین بروکسلی. همو تکنیکا مهات شکاندن هولدان کوشان همه وره آستن کرن. روش تیوی دوی ایریشه ده میلیونک و 200,000 اورو زیانا مادی دید لیبل دی ساجی و شانین خواه بردوام کرد. روش تیوی تاوی همو آستنگی زخت و زوردستیان بو وشان خواه راستیان دینه زمان و هولدان قرش این لدیجی کردستانیان راتخه برچعوان.
بله سماشوان هجا دوستی همه داوی دجی ارمانجا رشکرنا انجی بدن کرنا ekran روش تیوی جاره کدن مباره پار وکر پچک ام پاش و بچن اگر دما مت تیوی دجی komplo navnet tevi ya لسر rebeli geli Kürt Abdullah Öcalan pekat ve demi evi komploya navnet tevi bağvay ki berfere tene roş tivi ragahan dünyayı ne tene ev ne hakikat kul hemu deverin cihane لسر مظلومان لسر آشتی خوازان لسر دموکراسی خوازان دهات روش تیوی ویا دهات دانی زمان چل سر گلین روجلاتا ناوین به چل سر گلین اوروپا به حتی اجدست هات روش تیوی راستیان و گوت مت تیوی جی جبر هولدان دولتا ترک و هفکاریا قرش او جی عمری خود تمام کر پیش تیوی مدیا تیوی دست بکر مدیا تیوی جی لگوری چاپمنیا آزاد و رامانا آزاد فکر آزاد her usa ligori çarşıda demokrasiye de o bir taybettici ser prensibin çapemeniye in ahlaki ve şanaha devam kir. 4 salı medya TV'ji bir avay devam kirin. Ledvan 4 salandacı hevdalin dici Kürdan ol dici çapemeniye Kürt disa devam kirin. Koyam dizanın çavalı Türkiye avahya çapemeniye özgür gündeme çavahat bomba kirin. Çava raşkuji pekatın angosuyu kas pekatın le dici roş tivici le Avrupa ba avay din suikast pekatın mert kare vana bir avay bine zaman peşti medya tivici hevdanın kurdanji elbet devam kirin roş tivi ket devri roş tivi bitaybettici peşti her du televizyonan roş tivici bu denge bu gühe u ronahya geli Kürdistan'ı u geli rojlata navin روش تیوی ده 7 سالین وشان خوده هر تم هل داکو راستیان بینه زمان هرچند دبکو هنک کماسیین ما شاشیین ما جبه وشانان ده چه بنجی لی هدف آمه آرمانجا ما او بو اینکو بخبتنجی جارنا کماسی وان ده به امویاجی وسا قبول تکن ام به هل داکو مافین تاکه کسی مافین کومان مافین cvakan jali çandi ve jali sosyali ve jali siyasi ve beparizin yani bibin denge wan bibin denge mazluman bibin denge aşti khazan ev heldanın me hatta roja daviyeci hatta vekiliyeci devam dike beri demek ki tamaşavanek me taybetti jmara god Hüseyin Elmali gomene bisiye ki roşti bir rojek milleti Türk raşkiri ango gotinin xarab jboyan gotiye ne tane milleti Türk roşti bir leser tikesi لسر آرمانجا روش تیوی لسر کسان انجی ملتان نتواyan نینه آرمانجا روش تیوی نرخین گردونی نرخین مروواهیه له parastına vanaya parastına aştiye ku vana nirxin gerduni ne em dinerin ligori prensibin gerduni ligori peymanın navne teveyi yen neteveyin yek buyuji peymana yekiti Avrupa'yı ye mafi mırvanji em hertim ligori vana pivanin varem tev geryana vana meşgara kiriye binge leyli himber kurdan Gavaku dem hatiye teri daxwazin devletan daxwazin dagirkeran derbas biye u hevkariye ke qirış pek hatiye evan prensibin ku ev buxa çekirne ev buxa mora xwe ledane ev buxa bin pekirne viyaji em dihelin ji bo nêrîna we nirxandina we belê niha parlamenteri Agiri Halil Aksoy liser hatta telefona me emin nêrînê jî ji herêma Serhedê pêra parve bikin Birêz Aksoy var baş kerem ke evay Mahmud belê Birêz Aksoy ev çend rojin êrişên li dijî Roj TV jî devam dikin lê em dizanin li Tirkiye jî konseptek jî li wê dirê devam dike lê hember viya berxwedarek jî heye yani mert kare bêje çawa operasyonên qirkirina siyasî devam dikin operasyonu askeri binçaf kirin girtin her usa tecida gran kiriyalı İmraliye lehember viya berxadanek jî heye yani le İmraliye jî Birêz Öcalan beri çend rojan de mesajekî şan got ku pevajo hesase ango ve pevajo de hevtîtinên bi usa malbatê re ne giringin giringiya wî dest nîşan kir merv dizane peyamçiye Laliye din Kürdistanê jî ser piyane li Avrupa jî û hûn jî partiya ve BDP jî her roja ku derbas ve biryardariya xwe nîşan dide û hevserokên we dibêjin em ê li hember êrîşên AKP çok daneynin tu ev êrîşên Roj TV û tiştê ku min got gava ku meniv bîne bahev tê bixwazî ji me re çi bêjî me re çi parve bikî fermo
براستی هون روش تیوی را جمعه چیته دزانم او ایرشی قواتیا سر روش تیوی او yani یه چندکی نینه یه سر دا او ایرشی گران سر روش تیوی işte meşandın لورا روش تیوی او حتی که روش تیوی جیته او میلاد işte bu gele Kürt bu سدمکی برخدانه سدمکی زانستیه سدمکی امبیجن نوچگیهانیا و دنیای پیکانینه جبو یا روش تیوی دنه گله کرتا تشتکی دنه هر روشی مینا تشتکی تبکاوی روش تیوی تی خبتان بر اکوا آدتیا ایرشا مثل ایرشکی نه حقوقیه زورداریه konsepteki mezine konsepteki navneteriye mi yapıştık tane var çandiniye da var embejin işte çapemeliye da nine her var da serpırda tek sabtandını bu dizanın eva alikta kırkırına fiziki alikta tutulma alikta kırkırına siyasi alikta tutulma alikta kırkırına çandi u sanat yapı domandını. Haruji eviyat bejim ve naşirinci. Çi heye kurşi minat istekül hember van erişa berxadanaki baş demeşin. Yani dixazın Kürt libervan erişa siyahı bitevine çok bedel peşevane bana bir rasti bir parlamento xeva bir rojnamevan xeva به همو واریدا گل کرد ناف برخدانه کدانه لازم ایروشون ده او برخدانه daha پیش دهره او برخدانه و سابقه که روش به روش daha لحظ زیده ببه وکی دلی یکیتیا گل کرد هنگی هر زیده ببه پیش دهره yani کسی نکاره ام بیشن gele Kürt که خواست بگیجه هنه نوچا بگیجه هنه پشتی که ها دخوازه بپی کسی نکاره پیشو ببره اما ما فکر مرواتیه جی جبو یا اف نحقیقه مزه سر کرده پیمشاندنه آریکتا ترکیه و فرانسا و بینا پشتی که سرک وزیری وانا و این تشت نام خدا ام بیجن صافی کرن demek ki bedeli bir şey minat işte kaha ate khastene ve kidene ev şirket akı Roş TV servera ve şanedike eva şirketteki embejin aburiye yani tüdava çıtki yani tükça pöskereki aburi dediği dersa pöskereki siyasi ev hakkı ve şuatene demek ki dinavida hem zor zahta tesira Türkiye hem zor zahta Fransa'yı. Heye birasti gele kurşi gele vanadın bizanda o üstü xu lehember evi pekanine navnertemişi dirijneka. Ve kitine tişteki dirijeye yani evana çedikin beraberkin. çıkas kadar kirin çıkas embenin aslında dersin bira dersin gele Kürt edi takat avit tıkıca ve ko bana serederi derken tabi inadıkım yani iro mesela İstanbul'e mi bala hatay seri de hatta xabatı da İstanbul'e inadıkım Korete ki İstanbul'e bu jbul alikariye bir rasti efsanona demete var tişi bu inatışte ko lev hay derketin daha zeyde be. Mesela embejin tolavan çi bu insanı adına katil kirine Rüye derili hay derketin ama iroş pera gerek şuy zeydettir le Roş TV hay derketin eki kumrah var çekirni. Az inadıkım evveli var çekirni. Başa Brez Aksoy. Gelek spas başa gelek. Spas serkefte var. Bele gelek spas. Selam Brez serkala. Bele selam Brez. Beji bele temaşavan heja. Me be kesan rojname vanara siyaset medana re erişin ser Roş TV o bitaybetici erişin top yekuriye ku devleta Türk hükümete AKP'li ember Kurdan daya despekirin me bu ara par veker nerin avancı le baver bekin
erişin roş tibi ve ne gecin arbanca xwe. Em vek çapemeniye azat, vek xabatkarın çapemeniye azat, bi çapluka beci eme bigên ve. Eme agahiyin rastin, eme bu yerin rastrin, küçük kavmiye eme disa bigên ve. Na her şadu baxte ver bin, her tişli gori dili ve be evar baş. Ji bo ku mafê wê yê ragihandinê neyê astenkirin. Ji bo ku bi ser komkujiyan de neyê girtin. Ji bo ku dengê azadî, aşîtî û demokrasiyê neyê birî. Li Rojtevê xwedî derkeve. Roj, roja me. جبوی همو گلیمه به طایبت جبوی گلیمه کردستان روجالات لسر آوا کرنا کمارا محبت چند تشتی طایبت مری کانونه سر زمان بری هر تشتی خبنو هویا گلی کرد بو کمارا محبت وردا تشتی چه بوی جبوی ما گاوک و ناجik ağam demeşinin devleta em ben naji em serbisekdin jiboy geleme çava bara avakirin dali netaviyete ve demokratiyete hada muhabbet gelek tişt tine tişameriya Rasta revşi deru hindir per imkan ne da yazda muhabbettir nikav umre hadrej bikra lakin tişti teda avakiri tişti boy me boy binge naci jmara esasa modela kameri naci per netice jedarha jboy ve mesele muhabbet meri nika jibi bike gorey demek hakkın hatu çumeri bebe vana rasta bitir tecrübe muhabbet ruhaki valat Paris dürüst bu jahamu parça Kürdistan'e insan dıvırdavun dilevan germ bun bavravun ne dıgotun bajuru bakur rojalatu rojava روحك هاي حمو إنسان تكيك ودوردا خاجان نهف ديمقراطية شيء بو نم ممكن يعني دوردا يكس حال سر إنسانا زورة شبكة حتى دعوية ديمقراطية تكجل هبو واجد تابي نهف ما كردا يكشار شيء دبيه وحتى ناجي قاسي التجربة كمارا محبت واتشتها حتى ناچه نبو مثال مثلا نام بين Kürdistan'a bajurji Amerikanı ve ben niv devletek çedviye fakat dövrda hem dali netaviyete da hem dali demokratiyete da kasi tecrübe muhabbete tiştenini tetinen bilakis hem demokratiyete hem netaviyete gelek türe جبوي وازم يعني تجربة كمارا محبت جبوي محطة ناجي نشان دته محبت طبعا ندولة تكسر بخابو
nikana bebe dendiri İran'e da mini federasyona ke bu. O Armanca hacı bir federasyon ba. Jiboy veji modeleka Kurdistaniye. Naji meridi serve modelekane kari habike. Prensibi van u Armanca van gore revşe dice davun. U datna maşandın lakin şahatandıra muhabbat ne kemasiye khahandır bun. Hab devleti كتنا اتفاقا جبوي طبي منفعتها سبب اساسي فابو دور درجه نكان سنش به كمارا محبات كن بالعكس قالك دولته دا پر بچوك بنجي دس بوي بويش اوائي بنا دولت لاوروبا قالك روجانات اوروبا قالك دولت بويش شكل هاتنا افكرن دهندري روسيا دا قالك hatna vakirin Cumhuriyet hem ben Afrika'da gelek şey bun muhabbet şişedu kanu bir serketta lakin hem ittifaka lamber kurda daveş şerre aleme yekemine şerre düdemine de çe boy rasti dijayeti kurd bu medvir da vandakir o vacı tabi jiboy me be taliha ke taliha kurda, şansı kurda başına meşiye, jiboy veyo eğer bir meşiye mineva devlet edin, edve demede bir şekilde hatiya vakirin muhabbat pır ciha bıgırta. Jiboy ve ezdeyim yani najma ramay meri hatta daviye varat Paris'deki dürüst jihara esas bigre eğer hürmet tamahiyye em دخازن لسر و برانینه بسکنن با خاکن و عادیت دموکراتیت که ببه جبوی و هنگ پارتی من ها لروجراتو لباجور جکردایتی حبک تر دمین و نزک ناون بلاکیس هفته پرتنگ دکن پارچابونیه چه بوی جخارا اساس دیگرن حتی و پارچابونیه کردکن vaya ne rastı yani serbiranına muhabbeti ki bu hazı biraz sakinim bir tayyibet ve parti demokrat lazım bir şekli habat ne meşinin hazı yekiti Kurdistani yekiti netavi khatur rakın serbiranına muhabbet meri hank bu hürmet be vaya cmeriyat yekiti netavi tıhaza o demokratiyete tıhaza لسر رازي مري بجوابك بحرمت تابي مري تقدير بك وام بخاب بارتيا كاكري كردستان راستي يعني حتى دابيه جبوي حمو انساني كردستاني يكتير دخازه دربونيه قبولناك نكيم دخازن هندري حمو دولتا دستي خبابين مثلا نفايه بلاكيس ام وقال لي منطقة جي مش خارا براد حاسبين لكن حتى انها تشتي تشيبوي ام درسنا بانه قبول جناكن دولة ناد خازن لسر مسئلة كرتنك نتيجاكن ما في كرت قبول بكن بي في جواشن امكانم بين نممكن امري لسر كرد حكمي قابل ماشينه tecrübe ama dendiri Türkiye'de lamber faşizma Türkiye geçtiği netice ki ne dağlam edeceği hagırt az bavarım yani gava de muhabbeti de despi boy ne de Kürdistan'a Bakur'da hin hortu be o hep serkeveci tişti